خوشبختانه افسالا رجع زور یا باران یا هاتی هرما کردستانی و تایبت جی دوک و قزا دو یجی رجع باران قزا دو که گشت 307 ملیم پوینت 3 برآوردی پار 56.6 بو رجع زور مصدرش یا پار هرچند پار بشوی که اکو بجن کم هضم باران يعني نية طبيعي بو معدلات البران الدهوكي 527 افرجا حطوني که هاتی اشرجا نيفي بترا وهشتا ورزي زبصاني شاف برام بري ما يشتا نهات يعني حتى تقريبا 2 هفته كيديش نقد كيفنات ويورزي دا ان شاء الله افصال رجا او رجا ديزوتر ليهتن هرچند بار راس رجا برانيا خراب نبو بس همي وقت كي دهات بو وقت بهاري دهات بو اما في دمي الصاله يلقوا كيان بو اشخون قوتي 56 مليم برام تنهاد بو